tire. Yes, ezo nizo nshonga zitora umuntu gamba kandi tuzaguma ntufuna time twantushaba bushaba nkakora media na nabarebi ogumuje tuganira abantu tongere kubatangariza politics zito kuzo kutambara. Otirari NKORE MEDIA TV katukine political analyst anuyo murembo rwambara niho turi twakora ha wa regende musi wa one drop garden zirugazi. Iburyo ko rukutureba tucira umuntu yongera kandi byinje bitukwinire bitukuza kuba ntukusiya yo ba MPs tune political analyst nakuba nabaturetera ni twintu babaretera no mubareba. Omukuru Kyamadidi tukigira nshonga ya MK tureba anuyo mu Western Uganda tune mu friends of MK team chairman kandi nitureba mweyongere kwejumbera munonga ninga shibe yongere kwejumbera munonga omu art ninga shi music omu beshongozi abazandu ba film ba MCs mweyongere kwejumbera munonga turaya shows zikuba nkijo akarosho ya Roigi almost team chairman dominated. Just recently a show ya Edikenzo Festival team chairman na friends of MK they dominated VIP. What does this one mean? Echinchimanyisa chi omu industry yitu ya Uganda na no mu Uganda kutwareza hati ekigambo mobilization nyowe yes I did professional work shortly like in 6 years kana herze na zo mobilization ekinde cyo kweta mobilization noteka kose zo kweta public gathering twinemo butare twinemo public rallies umuntu twinemo music shows no basashanga abantu Edikenzo ya leta no batagiye kugira ngo bahajya Edikenzo ngo bamukunda to pass on information nuza kukosabira abantu abo muntu ayine rero ko lagambe MK abantu bakene bamumanya mobilization no kosemyanya eine abantu bar massive orabazaho information yawe no basa kushanga woro no muzigiti ko kana koranto kumeko kugera ki okwekusha ko ba Yohana mugende nzi yanje mujuburo mahanga gona abantu bamanye byo kugera ki ebyo kwisha kwanje mwena MK na wayineyo abarinka bazakayo ba Petero na babagambire mugende hono wano mizigito bano mbutaro bano mpaka ya MK uburenjiri yanje insiyona emanye bamanye byo kwisha kwanje so mwena nawe hate MK nakozesa ebye bivuro nateka ni unakwari intu wankore medi Kyamadidi political analyst hano yo murembo rwambara nimwe turi orwo mukuru meya Kachebeze. So turi muntu cyayongera tukiganira cha mobilization ya MK korabiro mu events mu shows nkeze zabeshongozi nkito abaryo mu industry ya entertainment na mnonga tubire ntuteka ngo bundi bijire finally twafuna support ya government twafuna support konka ko barebijire kuturabira mu kujanti bafunere mu mobilization yabo then hati turwe muco kose my mobilization ngono kigambo cyo ekintu cyona no kwetega wabo no rembeka amizo garembeka kisha nebdomara byinje natwara minje na Yesu akaba yizire nsi yona nabasisi konkori omukazi agati no wankora abantu bajya kana titwa kugira ngo takabara bamuhata bakora ho twagambira wayanga yajya to wankoraho yakiza ubwabo kwicereza kweye Yesu akizire nsi yona actually Yesu no muyiga Tinguma ke yarabire kabunyoro tinguma ke yarabire arabaho mu Uganda tinguma ke yarabire mu Uganda konka cyara muzibire kwa serebu wensi yona so ntubasota yamatoyena konka noteka kwetega mushatu wajya nkeji TV numbana mushabe sente ukabara kuja kavaringa gazaringiye nabasa ko yakunde ukagwateje shongo cyabingana mwachi kavaringa chagena sasa nje chika MK yachimanya yachukunda konka takumanya Beazine hatu unamanya NKORE MEDIA karero cyeshongoro so ni mu murondo kumara packaging television yanga datibisha TV kucha kungambo hoyonia yejonia kanta kugishashora no ekikwaza kusikaya ngo muntu no kuri abantu bakuru muri mutabesere kandi utabashashwire kandi bari no bakora kucara bogizira iki aboshashwire muje tumundondera abana haruka nunu wangu n'inzu kungano byayigana byo bikabibyo kwenda kushobora uriya na basafuteri cyane cumu yagera hati yakanga kwace yara atwandeba ataka gashoza gana mahure ati MP nanka atarire kafuna atayijaka nyacha itwa yashashara mu hotel speed aba kandi de media yo kurane kombeke garuke kushenya konkanyo nintekateka ngo MK numuza kumugobera mukabeshongozi kukoza akasupportinga rage kandi muri kwije kimese neza kwa bahiro mu yeshongozi
babizere wawo nabagura tables yo mbitu ya music no bimanya ushanga bagura table nki 15 kandi table zasize amana kijo nkare almost za edikenzo zona zikazi ryeza hazikazi ryeza so bakaba so na art ne basa kufuna mu kinteti cha MK tukaturugayo munongo ko tiyo twaturi mu mfuna nati turi muntu ganira politics zitu za Uganda omyaka nkaga kandi turi muntu yijira kimwe twenda tushuma hambara Kyamadidi wa marubwiro muri mbara kandi uri nkaza ari rwembara kubarwambare ne yambara nubwo rugereho nibwo bagizire Nabo twiroma nabwo iryo homo ntenda otusijire kishani tutakagera kureba abantu personal people ekishani cha politics za mbarara nka district na city okutwariza hamwe ekishani cha politics za mbarara kiriki mbara twine mecho zurucumwe twerera minister obwamatembe icyo kintu twinka abanyambara twenda president Museveni nabwo aje na watshobore habwenshi naguruka ministers bakaza ntungamo bakazisinjoro bakazabushenyi eje mbara niyo rembo rukuru niyo capital city ya Western region twire ntutera kubi politics nayo ne basako beshonga yuko banza do we omba MPs up to sin comparament do we have ministerial materials mbara district twine minister nomo mbara district yona twine minister nabaguruka bazabushenyi abarunda ntungamo agarika murundi isinjoro njere ngo cyuzubu nakarukutera konkiyo ko kuba no shwijima uri ngo minister material akabariyo actually me I was very surprised ongana buto kama you never know omuntu nabe ninde bakariyo ko mwami Robert Rukari according to his CV is a ministerial material. Actually, is a second member. Yes, Rukari is a second member. Second member is equivalent to a cabinet minister. Abantata kumanya hierarchy za leadership ya NRM. Second member nuko kachika ko kuntuka kuchirayo nakastamana president mirundi ebiro mukwezi. Haro ishi yona nerinka cabinet. Nestama echeza kuchencho nshonga is a horizontal cabinet is a horizontal parliament. Rukari is the chairperson of Entrepreneurs League akasinga Hassan basajja barabo so Rukari nastama akachiko akakuchira yobukuru akakusama no mwebembezi wihanga akaseke na ambassador no consulate by the way the consulate wa Morocco na shikira Morocco mu Uganda atari munya Uganda atari muntu wa Morocco nuwe president na Morocco mu Uganda kandi mu Uganda so echaka nuwe president wa Kamas Chambers nuwe consultant wa Were Recreation so wale bemirumendi yine kwa kana beningana no mwami Robert Rukari yanjara ngo Museveni akashanga ayinemera mu myingi yamanyangu nabasafije kureba kusavinga abantu ahabwa appointments is Robert Rukari ayine nacho ngo bachikonsideringa bamba ko bwa minister ori busy na no parliament akana za kufuna kachiko kuyakura but Robert Rukari was not busy and cyakandi is a businessman so mbanta bina yindeba akabana kandi cyakandi echa Rita kataka basa kwa minister because Museveni ne bya consideringa ishento mwebesa ni minister ishento wa Rito ni is a minister and Rita akataka kwa Rita MP akamhereza the same thing to mwine mpaka na mwine mpaka ishene minister so tonto sasa na nebyo nazisho mantuzireba ishene minister taka kwata ba MP babiri akateka mba minister babiri bekemwe then chubantureba ngakashari akuba tubintwe comparing mbarara itwe president akatura twantureba ngakashari bazira nubwo barjiro mu kansara he can't be minister bazira yaba Margaret ruwe byabo bakine byinji byo kwega yes bakiri abana bakine byinji byo kwega wanoreba nasani itungo watwire but what has he done kugira ngo abe minister hati mbareba yahwa so ezo njyano zo shonga konga twantura politics zambara ntumanya munonga politics twaherira hazikazi za wina ngoma njeme wini nangoma njeme na last year harumukazi uba kweta Rurita bwahika utaraguse misho nuwe akenzere riko diambara tware ntebe ori independent okasinga fraga beyara aho mwakora kubora fraga beyara aho murimba bona rego Rurita bari fraga beyara akata fraga beyara akata akasinga akari independent nisha yatwara intebe faraga baje nago mu rwera icyo cyo kuzana za no mu history
ya politics zambara echo nchimanyisa ati nichimanyisa ngo mukazi Rita is a master in mobilization no makarurko how much strong in mobilization, how much wise you are in mobilization. So one whatever Rita aliaka chiko ka trade and investment is doing well and is vocal echakando kumukasa kali yo parliament as a technical person akushinchira mateka. Okay. Not as an MP. Hatu ngokokora kutsima bire director wa parliament. Bizere bamwa appointing and director on parliament. Konka is not an MP, is a technical person in what? In parliament. Konka omulimba Rome wagamba abantu abatarayebwe amazina gabo twinemu omushija nka Robert Kachebez singa yakaruru yo mwana ajimanya n'umuntu no butakabusa mission politics zambara. So politics zambara Kachebez akija nenyija hijiremu echa kandi na n'umuntu yasinga tabiro petition ninja kusima omwami Robert Rukari nuwo muntu wabaze kusinga mu karuru opponent waka considering atabiro kuza no mukoti wansinga kamwatunga atabiro no kujya munango habo kutabaza achiyama nero C1 so na bakasinga karuru genuine twinemu uwo Rita na gamba riko day yakozire kwijije mu karuru kambara okadakisa muntu faraga jine nico kintu cy'urukukira yo actually nanye chika surprising akambara yo ine faraga no waraba ho mwenu ntichashita kwetaje then twagaruka tukaza omuri Kashari Margaret Rubyambo I can't say ngwicirana nacha because kiri ntebe y'abakazi mu buyabira ryo mu politics ezo bazara kara kansara atwirokwe konga twantureba man gaga politics aho mutawuna kandi nana twahuri abafutana kanga bari nibisha mbara nabawasa kugaruka ba MPs nkababiri. So aba MPs abaryo muri mbara abaryo just now nibo basagaruka yo babiri nasagaruka nkababiri ninga hagaruka yo nko because it is a habit in mbara politics bono bachara kufitera abantu basya because what are meeting expectations of voters kandi akarunga determine ngo menyere so ekindu kwenda kugambaho politics zambara twantu ko ari mba performinga n'abantu ko no manya twaturiyo mukarura abantu baraga nsigurness konka to chigarika ground abantu kugera ki tukubireba echa kandi abantu itwa kuma politics abantu bakwahura ibintu bya central government bya Museveni bya MP no bareta amashanyazi akanageteza hicishani ata amashanyazi ngarese amashanyazi ushanga bakagate ko parliament obwa kajungu kagaga twiri obwa bitekerezo ushanga n'amashanyarazi gakozurwa ministry ya energy beine plan konka bo mbamanya kwetega hakisha nko ruguto warabari wa usumeidi oguratimya ninye bikozira kasho gutwa no central government karukuzira ubusumeidi iyo ngute zamya amata kuzumanya ingute zamya areba neza zirata kuzumanya actually zo zetenga ba mwine mpaka na batsume bari ku parliament abo kubezonzo ku central government ba MPs bazorobinga so ati konka wahati nora politics umutu kuma politics nje basacha umuntu naija ati network ebire nyingi network shanga Museveni we ari investor we ari MTN we ari Airtel konka nakuja ati network atamize numarungi atamarwaro for instance taro MP wambara we no in ambulance abati nkuma ntuzareba handi ibanzo kirebe aha uratsime rwampara ureza bataka materi tuntunga mayini ibiri uraza badani tumosho konka atabantu tuzuba burijo boto bakumanya MP nakorachi omugashogo nuguha boko MP abamano muri imbara bono barebe ko mukaruru icaho cyo cy'urumuzinga ateje eshaho yenesha umuchome yuwagura namarwa guwagura ensenene nobonena na no kusinza period y'emyezi ebiri so man gaba MP muri imbara cyo gaba manyo period y'emyezi eshatu twabaturiye mu campaigns konka campaigns uzawa ibyawe so nicho korambara voting cyisanje so oriye kisanja cye kuchukwaho so no mpamiza ngo mwine mpaka tagaruka mu parliament mwi ati ncenda cha mwine mpaka ncendo banzorebe akasinsobura urubunga hi opponent nzaza factors nyinjo mu karuru nora karuru tinke chimasuro ninga tinke chivuru echivuro cyo no preparinga sandiwe nicaba konga karuru owakahaditsano okay orukuza kateza no
orukuza kabarano ni wanche it is a process nechintu cyo kutandaka kare kandi ora abarho no by then ora bena katera nechaye no nabenjaga nabageto so akarutinga chivuro nabasagara ko parliament ahabo binakushobora ora akabahandikise no kwandika na nkeje registration exercise ugebe mbire noha ora akabare noha mobilization yijata abantu nabagambira ki security side yo konka echamani ye kindu kumanya ni manya ngubona tabakagarakayo ico cikwato cyumwemu all right orikuturara Ankole Media turumuntu rero kuhendera abwenshonga ezeze zitwagamba weri izoba kandi tuza kuba ntubaganira nakuzone zinde ziriyo nanisha bata Madidi tukuhendera hariyo amazina agoine yo gadyaho mu politics agitutakamanyira gakubasa kuhinduka enshonga ya mani tukuhendera niyo nshonga ya muhereje umurimba aratwine amazina ago kubasa kutereza gari kuza kuhinduka enshonga ya mani mu politics omyaka 5 ningi kumeri kurataho agitakari ebiri ekibuzo cyo wano kimbuza tino wabe namangu rita naija tukabaza twaza mukana emabona bani yogana she came from nowhere tukarama shangaraza gasa 3 kV power line just gaba kaza kijo myeze bya tware ntebe konka to muntu twarjire twarebere namisho gitu babiri no mukazo roida muhimbura ubwo kwene ntebe yabo bambara district wa woman MP ubwo mukazi ebintebe yakoze resofa nasinga incumbent member of parliament oryo muhimbura nasinga incumbent achievement design so ejo niyo ntebe yinkora ngo yagenzere no hako ahoki mbiye nindabayo abantu bakashara bangira ngo echaroida muhimbura bategeriza izoba so uri ari gonfe yawe ropate akusiboro mucyara rumagurete rwebyambo ahabwe binte byakoze wakarobaya atiyo nayikondo ayamizga gatakagana shono hot wabata chkwata sangwaze kubuza muhimbura niryo mazina gituratandika kure yes next time zakora roida muhimburo go mucyara aresire mutokase ndabo kabini ya minister of water yaje bahereza umutata nchombi ya mizi nabayakora kandi nacho naraganisa unamarwaro nashaga kora ushike kansara a district right now ni cancer is much more famous than than area MP so ogwitwa murebe cyakandi umuri mbarara most especially south ni ndeba ngo neje kubya a competitive race twanturi umwaminga imembare baci arya kinene binde bindukura ngume yabera ndakwindura kushuma meyana ndaki mwami Robert Kachebeza Mugabe rwagize ati kuganyoka rushango nashumba ko musawusi ibyambara bikozere nabakora tekasa zo parliament ngajebembera so aho ntutkurebera when brad race aho ni hapo bari competitive very competitive deno umunosi karase ari tamana munonga njaba ntente bakatanje kugireba konka hatkayizire Rukari is now on ground is doing steadily Rukari yagomeza mungo kwa gukora hati ni ndeba ngo umunosi Rukari is likely to get another term ondijo ruita neze shahaha yari nacheza kansa za mbarayo nabakaze bacheza kansa za screen for free kandi ruita na hura abire nabantu kumasa mtu baramwe simbo nubaza kwije konka yagomeza muna performing akakora kama icyo abantu barukwema tureba hona rebo ruita bwahita rugara ko parliament god wiringire izo bari mwe ni shabatuje tube twinaho na rebo ruita aganire nabantu be hano ya Ankole Media akwane mano umuntu wabantu ruita no muntu wabantu tagomere takwija kutugumisiza munonga so hona rebo ruita we shall need to have you here we host you on Ankole Media TV bona na barukare of course bona ntubeta bona barukari na ruita bona muza kubita abantu bashoborense so nanisaba mukuru Kyamadidi tuhendere oherezo ubutumwa bwawe bwa muheru na nechi wakubano ndagambi ko mu person ekintu kwenda kugamba izoro buriro bwa Ebola kandi bwa Jabirza munongi ihangeri tujya paniki abantu berinde wari umutayini science ya Ebola umugereki reporting icyakani shaba minyeto message yanje yajineza ha minyeto mureke buri munyeto ayagere cyo gukora tukore na man tukore Uganda ya man irukwe gombesa
tutaitegize government ngo irete sente ziteko mushawuzito tukorengane tukorihanga tukore nyenzi n'ubu tubatacuruhu tugire Uganda nencara twena nencara mu7 nencara NRM Uganda nekincango kuchirito kutugera ki okutugamba kandi cya kandi nyendeza abantu aba kuzomu weekend nungi kandi ningaraka nyendeza kandi tsabari mbaza kubuzwa abana ba senior 4 P7 na senior 6 success webere mnonga kutayira umukuru Kyamadidi political analyst anuye murembo rwambara mwe twakukorera twatubyaho wa musyo kandi ntubaraganisa kujanti bona buri muntu we no kwetaga ngutumuhota yahise aganire muniwe noza kwandika comments ahansi ya video yeje yo kureba ni Beazine Zj serebo wambara of savage ni waru kubana nkwatera kamera ninga shumwiti Asman DM Swaga CEO, we respect you brother or your man.